Hi everyone, this is Mr. T, the president of Power English course. Today I'm going to tell you about the international job opportunities in America. As we know, the recruiting campaign for the Royal Caribbean is open again, and they need up to 2,000 Malagasy to be sent on board of Royal Caribbean by the end of this year. And as far as I know, there is at least 300 Malagasy people who are already on board of Royal Caribbean since February 2022. And now is the time for you, if you think you are advanced English speaker, wherever you are, feel free to contact me. I'm going to help you to book for the job interview. Power English course, we provide a preparative class for advanced English speakers, preparative class for those who got job experience within a 4-star hotel or another cruise ship. The recruiting campaign is open again, and it will start on January 20th this year. If you are interested, feel free to contact us. Come and join us. We have Power English course available in 3 different locations: in Toamasina, Anjuma, in Majanga and Pasika, and in Tana at Ambulu Kanjina. Thank you for listening. Tumkulasi tumkuvavy vaovao mahafinaritra mahakasika n'ilay opportunité d'emploi international any États-Unis. Misokatra indray ny campagne ny recrutement ny Royal Caribbean iarahana amin'ny CSS international. Raha toa ka mahatsapa tena fa manana bon niveau d'anglais, manana expérience amin'ny hôtel 4 étoiles na niasa tamin'ny sambo hafa, misokatra ny recrutement ny Royal Caribbean manomboka amin'ny 20 janvier ho avy izao. Raha ohatra ka liana ka te hiditra candidat ny Power English course, n'aiza misy anao. Marina fa ny Power English course dia manolotra cours préparatoire mahakasika an'izay asa amin'ny bateau de croisière izay. Cours préparatoire mba ahafahana mba miréussir amin'izay entretien d'embauche izay. Misy ny Power English course ao Toamasina, Anjuma, misy ihany koa ny any Majanga, Maison des Jeunes, ary misy ny ao amin'ny Antananarivo, Ambolokandrina. Tongava, misoratra anarana, midira membre ny candidat ny Power English course. Ho anareo izay mbola tsy mahay miteny anglais dia mitohy ny fisoratana anarana, misoratra anarana, mianara amin'ny Power English course, fa misy fampianarana azo antoka ao amin'ny Power English course akaiky anao indrindra. Misaotra anareo naharitra hatramin'ny farany. Veloma.